Uyazi kunezinto oke uthi uyazicabanga ungabi nakho ukuqonda okuphelele ukuthi zenzeka kanjani. Ngike ngalalela Ukhozi ekuseni ngithi ngizama ukuthungatha ngomqondo ukuba kufinyelelwe kanjani isinqumo sokuthi akuxoshwe uNongola. Lowo ofike nalowo mqondo yena ubone lesi nqumo siwulelela kanjani umsebenzi wakhe. Lento akunakwenzeka ukuthi icatshangwe abantu abaningi kanye kube oyedwa nje ovesane wafikelwa into ethi kuyena umsweli akaphunyuzi manje bese ngilanda omunye umuntu. Nansi-ke ingcapha kulento, ngiyacabanga ukuthi ubengeke bese ethatha isinqumo eyedwa, kepha eseba nethuba wayeseya koprezenta kwabathize abasemagunyeni nabo bona-ke bangasola lutho nje kulesi siphakamiso. Nabantu bazoyithakasela lento yokuba simxoshe umsweli, question mark. Ukhozi olwabantu ngakho izinqumo abazithathayo ngiyafisa bazihlolisise ukuba ziba namuphi umthelela, ikakhulukazi kubona abantu. Akungabi izinqumo ezijabulisa bona ema-ofisi, kodwa abantu zibaklebhula izinhliziyo ngwenya ungapheli umoya. Mfoka baba, abantu abaningi vele manje sebehlezi bephethe amafoni ngezandla. Qhubeka nomsebenzi wakho, uThixo uzokwembatha mntaka baba. Angeke udinge ithemba lakho, angeke udinge ithemba lakho ulibeka kuye. Angazi befuna ukuyibeka kanjani, nokubhala bafowethu bese uyafunda bese kushayisana phela. Siyabe selibeka lento fast ku-TV le. Xolani Sipho Mcineka, umhleli nomqondisi wempucuzeko ejwayele ukuba lapha ngo-August nango-July sometimes, aphinde futhi abe nani ingoma kazwelonke ejwayele ukuba ngoJune lapha eThekwini. NgaseMoses Mabhida, ubhonga emswaneni naye ukhala ngendaba ka-Ayanda, ubaba u-Ayanda Msweli obuwenza i-traffic Okhozini. Ubaba u-Ayanda Msweli waqala ngo-2004 until 2014. For 10 years ubengakholi lokho, ubevolontiya, bemthatha njengomuntu we-extra nje ozocontributor ohlelweni. From 2014 kwaqhubeka isikhathi, kuba nesikhathi lapha ngazi noma uke wamiswa khona yini noma khona omunye ade sebemnikeze i-traffic ukuthi ifundo uyena, omunye futhi uphuma kwi-department. Isikhalazo ukuthi akusina yedwa phela ukwazi ukwenza lento, bathi abalali chu sifuna u-Ayanda Msweli. Naye lo wayenza i-traffic wayengekho bad, wayenza kahle nje futhi ukuthi nje abantu-ke babefuna lento abayaziyo azoyinonga ngendlela yakhona. Ubaba Msweli wagcina ebuyisiwe-ke. Ubaba Msweli kule minyaka emibili emithathu edlule kuye kwaba namahlebezi lokhu kukhulunywa ukuthi hhayi bazophuma, ngeke besabuya, bazophuma ngeke besabuya, qhubeka inkulumo njengalezo. Kodwa kugcine kwaze kwaba kanjalo-ke this year ukuthi ngeyi-31 zika-March 2026 kube usuku lakhe lokugcina-ke ukuthi aripothe kwi-traffic yena kubaba u-Ayanda-ke Msweli. Bese nesikhathi eside-ke Okhozini from 2014 until manje bephuma. Uthi-ke i-payment abayithola bekuyi-traffic yasekuseni, njengoba nazo kusenesikhathi ukuthi i-traffic qala laphana before 6 ize yophela laphana after 9. Le besayenza ntambama ngabo 3 kuyale shoot bayasakhokhela khona becontribute. Kodwa-ke owabongileke amava namagalelo-ke Ukhozi FM ukuthi bemveze ebantwini ukuthi asebenze khona manjalo. Niyazi-ke ukuthi xamalazile kithi i-LB ezinye zezinto kuba uMsweli ayezisho leziyana ayenandisa ngazo-ke i-traffic. Abantu i-traffic kade bengayinaki, bengenandaba naye, kodwa ubeyenza ukuthi yena uzofisa ukuthi yena uzoyifunda nini i-traffic. Kunjalo-ke lapha noKhozini FM kunendlela yakhona okwenza izinto, kunamapolitiki akhona, kuningi nje okwenzakalayo. Kumele si-understand ukuthi Ukhozi FM as a radio station, as a corporation, iney'nqumo ey'thathayo. Kunabantu-ke abasesigungwini njengoba SABC iphethe wonke ama-radio station awu-18 njengoba emaningi kangaka, nako-Limpopo nako-Mpumalanga kunama-radio station lapha eGoli, including o-Metro FM, leGwalagwala FM, Inkwekwezi,
wonke la radio station aphethwe yiyo ini SABC. So i-management mayidecide iy'nqumo zehlela ke kuma-junior ke management iwona adlulisa imiyalezo ukuthi nemiyalelo ukuthi ihambe kanjani, kodwa ke akuphelile naye ngoba ifika nje ubaba uMsweli naye wanikezwa ithuba uzoqhubeka nje futhi ke impilo iqhubeke ibe right, nalo ozongena naye uzothola ke ithuba lokuthi enze ngendlela enza ngayo. Gcina kosuku kodwa vele nje into i-radio station vele akuyona vele into yokuthi ya uhlala isikhathi eside ukuthi ukhozi lusifundisa indaba ukuthi kumele uhlale isikhathi eside laphana eredweni, kodwa nje into yakhona yokuthi kunikeza nama-opportunity, yabona. Kwakumele ama-radio station ukwazi ukusuka kwi-station uye kulesi, uyabona, because abanye abantu abasoze balithola ithuba ukuthi besenze ku-radio uma kunabantu abangeke besuke, uyabona. Kodwa if you are good kule nto yenzayo, usuke ugudi, asikho isizathu ukuthi bekukhiphe kuleyo nto leyo because usuke uyishaya leyo nto leyo. Ama-advertisers ababhadalayo ababhadala ispace soku-advertise lapho, if be-happy ngawe basuke be-happy. Kodwa-ke i-management inokubona ngezinye iy'ndlela ukuthi although you are still good, you are still doing very well and you are proud of what you are doing kule radio station, but they still feel the need ukuthi simshintshe sinikeze bani i-opportunities. Bazokhula nabo, angeke sithi hayi la bakhona bayabheda ini, they will grow nabo, bazo-understand, bazoba nama-challenges, nogcina nibathanda futhi. I-radio station kanjalo baningi abantu behamba ukhozile FM, it's more than 60 years ukhozi lukhona. Kunabantu ningayitsheli ukuthi bangahamba yet bahamba, kodwa-ke kunjalo-ke injalo-ke indawo lapha Tibhalo uye ubaba uXolani Sibu Mcineka naye uwumnumzana laphayana. Nisakahle futhi bona ukuzayo.